Apa? 2 tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun ya? 3 ya? Iya, Sabir. Hah? Emang nggak dari sana? Pasti itu tolong. Apa ada tukar kali? Nggak ada. Itu bukan banget loh. Gue jadi Madura juga gak bakal mau lepas lah. Gue anak timnas. Masih timnas itu kan. Selamat sore. Primero de todo, ya veis que preparación. En 20 días hemos jugado 6 partidos, ¿no? 6 partidos. O sea, que la preparación no hemos tenido prácticamente tiempo de la preparación. A mí me gustaría defender la salud de los jugadores, ¿no? Es complicado en 20 días jugar 6 partidos y ahora en 4 días otros 2 partidos. La preparación, como podéis comprender, es día a día, no es una preparación. Kalau kita berbicara tentang persiapan ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena selama bulan ini dalam waktu 20 hari kita harus menjalani 6 pertandingan. Ya. Jadi ya, persiapan ya sudah sebaik mungkin, namun tim pelatih sangat mengingat kepada pemain di mana dalam waktu singkat kita harus menjalani jadwal yang sangat padat, tapi pemain tetap menunjukkan profesionalisme yang sangat tinggi. Nosotros nunca marcamos al hombre, nosotros marcamos siempre el marcaje zonal. Yo creo que marcar al hombre no conduce a nada, ¿no? Entonces, por supuesto que es un jugador importante, pero como lo son Klopp, como son todos, ¿no? Ponen todos. Entonces, no, sabemos que es importante, pero nosotros nos basamos en el grupo, no marcamos individualmente nunca. Tampoco a club, tampoco le vamos a marcar al hombre. Klopp adalah pemain bagus, tapi kita harus waspada bukan pemain saja, tapi secara seluruhnya tim Makassar yang punya tim bagus. Dan tidak ada instruksi man to man, tidak ada, karena memang di dalam strategi kami tidak ada itu. Yang penting paling terdekatlah dia yang akan jaga, tidak ada istilah menjaga man to man. Dan teman-teman terima kasih, mari tepuk tangan untuk tim Persija. Matimu ngapain? Jis? Sahabat lo ngapain? Siapa? Maitimu? Gimana? Itu depannya si ini. Maitimu gabung PSM? Gabung aja. Udah tahu? First of all, I am very, very happy that we bring trophy back after 19 years to Makassar and Island Sulawesi. We did that with the help of our amazing fans. I was also impressed about the atmosphere in the first game of the final from Piala Indonesia in Jakarta, which I think is the one of the best in the world atmospheres, what I ever seen. And Persija as a club is very trophy-rich club, and Persija as a club play many games which
are much more difficult than playing against PSM Makassar. And Persija show always that they are the big club and they always arrange good security and good atmosphere so that every game peaceful is finished here. That's why I expect tomorrow again that Persija will show how big club they are. If you ask me if I want to have these 4 players on roster, then I say yes. We plan tomorrow to play from our strength, and that is never only defense football. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Banyak foto, banyak